Српската актерка Аница Добра е специјална гостинка на третиот меѓународен фестивал на дебютантски филм Кина Нова. На отварањето вечерва во Кино Милениум ќе биде врачена награда за особен придонес во филмската дејност. А утре од 18 часот во Кино Милениум во рамки на Бела ноќ во незина чест ќе биде прикажан филмот Жената со скршен нос на Срѓан Колевиќ од 2010 година, во кој таа игра една од главните улоги. Звездата на филмовите Црни бомбардер, Балкан експрес, веќе видено и како пропадна рок-н-ролот. Во ексклузивно интервју за Прва Скопска ни ги открива незините ставови и размислувања за актерството, за животот и за успехот која следи уште од незините 20 години па се до сега. Аница Добра, ексклузивно за Прва Скопска. Најнапред ви благодарам за издвоените минути што прифативте да ни раскажете дел од вашите ангажмани и активности. Hvala vama što želite sa mnom da pričate. Ja sam svakako rado ovde u Skoplju i jako sam srećna što sam ovde. Znamo šta je povod. Znači, dolazim ovde kao kod prijatelja, dolazim kao kod svoje kuće i duboko i iskreno sam zahvalna za nagradu koju primam, za koju možda lično i smatram da je ne zaslužujem, ali kada sam je već dobila, onda sebi dozvoljavam da se jako radujem i da smatram ovo jednim svojim novim početkom, jednim novim krugom koji bih želela da imam i koji bih htela da optrčim. Tako da, ja mislim da ja veće priznanje nisam dobila u životu i tako da ću se sa velikom pažnjom odnositi prema tome i kada budem nekada sumnjala u sebe, onda ću imati tu nagradu da mi malo digne tonus. Да се подсетите дека навистина она што сте го работеле со годините, на некого навистина му значило и вредело и затоа сте биле наградени. Како што споменавме, наградата ви значи многу, добивате награда за особен придонес во светската филмска уметност. Може ли според вас да ни кажете што е она што беше најзаслужно за да добиете оваа награда? Кој дел од вашето филмско остварување сметате дека е тоа што ве вивна во височините? E pa, dobro ste me pitali jer to se i ja pitam. Šta je to doprinelo tome? Ne verujem da je to količina filmova koji sam snimila, jer sam ih snimila zaista mnogo. Ja bih volela da je to posvećeno i svim autorima sa kojima sam radila i svim temama sa kojima sam se bavila i možda nekom estetikom koju sam ja donela u te filmove. Ali prosto za rekapitulaciju je meni lično rano, za radost nikad nije rano i kako da kažem, ovo je festival inače debitantskih filmova. Užasno mi je to važno, zato što prvo tako sam ja počela svoju karijeru. Danas je važnije neko ikad da debitanti dobiju prostor gde mogu da prikažu svoje filmove, da bismo i za 20 i 30 godina mogli da imamo, kada vidimo celu sliku, mogli da vidimo neke nove superiorne ljude koji treba da nam otvore novi pogled u život. Споминавме дека фестивалот на дебютантски филмови токму и Жената со скршен нос е филмот во кој што ќе имаме можност ние и македонската публика да ве види. Може да зборуваме малку и за овој филм, меѓутоа малку да се навратиме на филмовите кои што ги снимавте порано и по кои што сите ние многу добро ве познаваме и паметиме. Има ли некаква сличност овој филм со изминативе филмови и што е тоа што ве поттикна да прифатите токму да бидете дел од овој филм? Ja se nadam da nemam sličnosti, zato što, kako da kažem, ono što sam bila nekada nisam više danas. Stvari se menjaju i to je neminovno, idemo dalje i prosto život krči sebi put dalje. I naravno da ja ne mogu da budem ista kao što sam bila i ranije. I ja se radujem tim promenama i radujem se ulogama koje me čekaju. Dakle,
Nekad će to biti urbana, mlada žena, duhovita, drska, bezobrazna, ali će nekad to biti žena sa sela mojih godina, današnjih, dakle starija žena, možda bude i tetka i baba, mislim, svemu ću se radovati, ali, kako da vam kažem, uvek se radujem ulogama koje su za mene nešto novo, koje otvaraju nekakvo novo poglavlje i otvaraju neka nova vrata u nečemu u čemu se nisam oprobala. I, znate kako se kaže, od dobrog scenarija može da bude i dobar i loš film, a od lošeg scenarija samo loš. Tako da sebi u životu bih najviše poželjela mnogo dobrih scenarija, a onda je naša odgovornost šta ćemo od toga da napravimo. А токму тоа сакав и следно да ве прашам некако како да ми ги читате мислите, што е она што не сте го изреализирале до сега, а што многу би сакале да се пронајдете во некоја улога можеби или што сте посакувале од младоста или што сакате сега допрва да ви се случи? Svaka nova uloga je ono što bih htela i što nisam imala. To je, mislim, posle filma je uvek pre filma. Mislim, daj Bože da je tako, jer bi to značilo da glumac ima kontinuitet i da ide dalje. Ali to šta bih ja sve želela ili šta me možda čeka, to ne zavisi samo od mene. To zavisi od okolnosti drugih. Da li ću baš ja biti izabrana? Kakvu će mi motivaciju dati reditelj, kako ću se inspirisati scenarijom i na kraju krajeva kakav će mi biti partner ili partneri. I znate kako se kaže, u glumi je kao u tenisu, što imate boljeg partnera preko puta vas, to ste i vi bolji. I tako da, evo, mislim, naravno da želim i dalje, ima toliko stvari koje još nisam iskazala, pokazala, opravdala, ima ih mnogo, ali sebi bih uvek priželjkivala dobre kolege na setu, to je najbolja stvar. Жената со скршен нос е насловот на филмот кој ќе се прикаже во рамки на фестивалот Кина Нова. Ја прашавме за незината улога во филмот, но и за улогите кои ги добивала досега. Вели, секоја улога е подеднакво важна и драга. Ja nekako uporedo od 88. Radim filmove i u Nemačkoj. Naravno, tako se nekako sve namesti u životu. Ne mogu da kažem da je bila moja ambicija ili želja ikada da radim tamo, ali je slučaj hteo da su producenti videli već viđeno u Puli, film već viđeno na festivalu u Puli, da sam im fizički odgovarala, ne znajući da ja uopšte govorim taj jezik. Posle smo se upoznali i prosto nekako od nemačko-jugoslovenske koprodukcije je postao samo nemački film u kome sam ja odjednom imala svoju prvu veliku glavnu ulogu u Nemačkoj. Sve ostalo je bilo lančana reakcija. A moj stomak i meni je oduvek govorio da ja ne treba da budem samo na jednom prostoru, tamo ili ovde, da to zapravo uopšte i ne postoji, tako da meni je baza uvek bila u Beogradu, a ja sam jedno vreme jako mnogo i intenzivno radila u Nemačkoj i stalno putovala tamo vamo i zaključila da svet zaista jeste mali i da to ima i svoje prednosti, a i svoje mane. Ja sam sinoć došla iz Donje Bavarske, dakle iz Nemačke, gde sam još prekjuče snimala, radila na novom filmu tamo i tako da taj nekakav put koji je povezan sa mnogo tehničkih tih nekakvih organizacionih problema, stići tamo, stići vamo, igrati i pozorište u Beogradu i gostovati po Srbiji sa pozorištema, opet se vraćati, ali prosto to je deo života i to tako prihvatam i jako sam srećna što imam mogućnost da tako putujem i da živim taj svoj neki poslovni život. Од незината 25-та година живее на релација Србија-Германија. Професионалниот успех во Германија започнал сосема случајно на фестивалот во Пула, кога германските продуценти ја забележале и ја ангажирале. После колку време доаѓате во Скопје?
A pa nije to tako kao što vi mislite da ja nisam nikad tu bila. Ja sam bila više puta tu, znate šta, ja sam već u tim godinama kada meni vreme jako brzo prolazi. Dakle, sad ne znam kad je bilo, igrali smo ovde Gospodu Glembe sa pozorištem Atelje 212, sa vašim Nikolom Ristanovskim u glavnoj ulozi. Bili smo ovde u Skoplju i bili smo potpuno fantastično prihvaćeni. A znam da publika u Skoplju zna dobro da gleda i zna kad nešto nije dobro, kad nešto jeste dobro. A bila sam, kako da kažem, bila sam i u nekakvim dogovorima za nekakav eventualni film, ali pošto se nije desio, ja ne mogu da kažem ko je u pitanju, znate ga sigurno, prosto nije nam se tada dalo, ali... Šteta. Pa jeste šteta, ali za moj lični glumački put je i taj susret ovde u Skoplju i čitanje scenarija već je bilo jako važno, jer i to mene oformi za nešto kasnije. Znači, vi ne možete sve da vidite, ali i ceo moj put čini mene kao glumca, tako da sam na svemu tome jako zahvalna. Аница Добра, иако има 55 години, изгледа шармантно и убаво, а живее динамично, како да е во најдобрите години. Ја прашавме која е незината тајна. И уште пред самиот крај да ни кажете на што моментов работите и каде ја насочувате енергијата? U Beogradu igram predstave, igram mnogo predstava trenutno, a u međuvremenu sam trenutno u Nemačkoj, završavam kada se vratim iz Skoplja, imam još da igram predstave, a onda idem još jednom u Nemačku da završim film koji tamo trenutno radim, bioskopski film. I energiju crpim iz mira koji imam. Kada je velika gužva, a u poslednje vreme je stalno velika gužva, onda pokušavam da nađem nekakav samo mir u sebi i da se bavim samo, da se totalno fokusiram na ono što trenutno radim, da ne razmišljam mnogo o stvarima koje me čekaju. Drugo, ja mnogo volim posao, imam najlepši posao na svetu, koga mnogo volim i to mi samo po sebi isto daje veliku energiju i motivaciju da vozim dalje. Морам да забележам дека навистина преубаво изгледате и навистина одлично се носите со годините кои што вие ги спомнувате во повеќе наврати дека ги имате. Која е тајната? Nema tajna, vidjet ćete i vi sami kada dođete u te godine. Ja se ne bojim života. Ja se ne bojim života, život podrazumeva da idemo dalje i da budemo stariji i da budemo zreliji i ja idem ka svemu tome otvorenih oči i otvorenog srca. Ви благодарам многу и ви посакувам успех во понатамушната кариера. Hvala vam. Добра дебитираше во краткометражниот филм Пера Панкер. За филмот веќе видено во 1987 година на фестивалот во Пула доби награда. Подоцна во Балкан Експрес уште еднаш ја потврди својата актерска, но и пеачка способност. А во меѓувреме настапуваше во Ателје 212 и во театарот Звездара.